goyang desel. Wis Mbak ya, siap ya? Ya, aku siap. Terus kayak biasane desel kan Mbak ya? Oke. Ya ji, ro, lo. Apik. Leh. Kek, Yusuf kenapa sama lu? Sob, kenapa sih dek Sob? Sob, pecah cengong ya, pecah cengong. Asli tengah ya. Leh, Yusuf aku melu pisan ya. Sandal gawe ngelu. Putra Duyung. Layangan pedot. Kotong belong. Mas, napa Mas? Mbak, napa Mbak?
Sob.